Iyang kay Panipon mananwang na raksokon Pompeyo, wang kisanan kan ko, lukan ko nanalang ko nan kanyay ko, wang chororong sa pinatyayin kop na, karyang kop na, speaker and legislature song ko kung lapalabakan nan kanyan siya, mumot sa government, o John Pompeyo sa, pachawan luka kubran koras, o nan sa pinatyayin rongan watch. Ngay sa Nicolas meron pacawan kalalik kuburakan, autakan sa palmachay ron rangoch. O iya cara lapin sa palmachay ron kan kayo, ambassador kapan way US nan way nepesem o spelling pi riyakit riyesa. Rong sang kolonya ton pe, ambassador kapan way US nan way nepesem ambassador Carmen G. Kantor Pachawan Parak sa Palmachay President and Kanto Kakabachabacan Micronesia TFSM, His Excellency David W. Panuelo, o sa Palmachay Vice President and FSM, Honorable Joshua P. George, ni January Lisa Kayo, and Pariakit Riyaisa, ni Captain and FSM, ni Pachapalakal, Wayne Ponpe, When pacawan kapasayang sa palmachay na palapukach may meuya ambassador cup and when US ang when napesan. Nan niya pentatawkwat sa palmachay President Cup and His Excellency David W. Panuelo pacawan kasamo ambassador cup manage ang when napesan o pacawan niya hacuan katum ang ambassador manage o pacawan tasaman sawasakan o wewapanan tatawkan nan tuman way na pesan o way United States. Nan niya pantatawkan may ambassador cup manage pacawan niya sa palmachay lapalapukach ambassador manage pacawan parak ewe wabis ka na pesan o pacawan chuwang mga newe office the department kan. En nan sa palmachay lapos lapan na pesan, may pacha palikon Wayne Pompe, ang nuyapan, tatakan kapasa. Pin ni saman mo mochang ambassador cup manat pin pachawan parak, sa palmachay cup na cup, and Wayne Pompe, Honorable Reed P. Elifer, o Korean cup na cup, and Wayne Pompe, Honorable Feliciano Perman, o Speaker Cup and Legislature kaysa kan Wayne Pompe, Honorable Lawson G. Lampert. Ang nuyapan kapasa, henachmal tatak, mekan pachawan niya, nan Wayne Nepesan, o pinan Wayne Pompe. O karya mo kan sa palmachay mga ranwach kanyan, Challenge Search Program the GSP, Pan College in Micronesia FSM, Pan pacawan niya program in spelling P, ni February sa kaywan par yakaturiya sa nanwasan meeting and legislature, may pachape labala kolonya Wayne Pompe. Program in spelling P, watch kan pacawan niya winan pungan Seria School kan and elementary and Pompe, sang Puin Katayo, Len Puin Kawado. Nituan ta masansal menan tarwat school walo metan pachawan chowa program and spelling piwach o school kanya school namine school and kolonya school and nach school and nawak school and salata school and lukop school and sapala o school and nampay memorial. Mengko yay macakan autapan sa palmachay rongan ranwach kalanganin kuburan koras o kasaleda.